IPFT yakarmani yagulo paithago ketal party snam kayut IPFT ni ex chairman Bolram Debor mate bini group party ketali mungnar kayut IPFT Tipraland Phainai January tali puila hatiwo haste berimni conference panda khlaye snam jaknai bodoli ketal executive committee srang saro kaisa kokthum panda khlaye ok saklai murkha Bolram Deborma IPFT ni samuhumuno khapur jagya angai lai thanglai 31 November salmario bodolni achok tha yakarmani saklai mungrokmani IPFT ni AGS eba youth IPFT ni advisory chairman Musang Bolram Debor manu khoboi youth IPFT ni khorokdok adongrok o saklai mungni salchibani yagulo paithago ketal party snamkha youth IPFT ni ex chairman Bolram Debor mate bini group party ketani mungnar kha youth IPFT Tipraland Phainai January talni puila hatiwo haste beremi conference panda khlaye snamjaknai bodolni ketal executive committee srang saro kaisa kokthum panda khlaye ok saklai murkha Bolram Deborma जों दिनैबो थानाय अक्ट'बर हायब्ले 31 तारिखआव जों पार्टीनि रिजाइन दमानि परेबो जों आदिनो साजाक जे जों गटाल पार्टी घोषणा खालायनानै ओंखाय जों दिनैबो आचुगलायमानि जतनो आचुगलाय आलोचना खालायमानि बिसिंथिनो जों पार्टीनि बुमुं लाया पार्टीनि बुमुं गांखाय योड I50T योड I50 ब्रैकेट डट T माने youth indigenous people from of Tipraland अबायके जों बुमुं गटा लाखा अंगाय जों बसकांगो दिल्लीआव थानायनि बागैबो जों दिनै आलोचना खालायखा फाइनाय 25 बा 30 तारिखनि बिसिङावनो जों दिल्ली थानायनि बागै जों चेष्टा खालायनाय जों थानाय अंगाय चिनी पार्टीनि राज्य सम्मेलन फाइनाय जानुवारिनि साप्तानि बसकांगो नंनाय ताई आफुरनो चिनी प्रेसिडेंट सेक्रेटारि एक्जिक्यूटिव जे बडी दंमानि आफुरनो जों घोषणा खालायनाय ताई जों आसा खालायो चिनी जेता पार्टीओ बमाहाय जेता चिनी एक्जिक्यूटिव दंनाय चिनी प्रेसिडेंट सेक्रेटारि वाइस प्रेसिडेंट जों ताबो दिनै जेता अबुनो जों सालायखा बसकांनि जानुवारि जेता साप्तानि बिसिङाव जों 2022 मो पार्टी गठन खालामनायनि परेबो जेता चिनी गोबां मानिनि साखा संगठन सिगला संगठन बुरै रंनि संगठन ओमफ्राय अन्यान्य जेता संगठन आबरकनोबो चिनी पार्टीबो जों नारकनाय ताई जों आसा खालायो जेता तिप्रालेण्डनि सामुं गोबां मा खालायजिया दंमायनि जेता तेबो आबोबो खालायजांना दंमानि आबो जों सक्सेस संनाय जों बर' रंनि थानायाव आसा बिसास दङ जेता बर' जों गाहाम एकटा जगाजग दङ दाबो जे तिप्रालेण्डनि जेता जुद्ध खालाय दंलायमानि जेता तिप्रालेण्डनो तै जे संग्राम खालाय दंमानि जेता बर' रकनि बाप आसक सन्तोष दंनि आं मानि केन्तुबा चिनी जेता पार्टी आबो आगामी दिनाव बर' रकनि नांगौक मानो जों पोसगैनाय आबो जों बर' रंनि थानायाव आबो आसा बिसास नारो जेता नांगौक मानि जेता जों साकथारा नामानि अर्थ साकथारा नामानि अर्थ जों आगिबो सालाय दङ जों योड I50 रक जदिनो जों थैया नागा मा थैनाय गुलि जाना नागा जों गुलि मा जानाय जेला हाबना नागा जों जेला हाबनाय आबोथ' जों I50 पार्टी दङैनो जों खालायबाय दाबो चिनी गोबां मा केस गोनां दङ रोजा ताब दंनाय फ्राय केस गोनां दङ हायबोना जों संग्राम याकारिया आगामी दिनाव जों तेबो कठोर एकटा आन्दोलन खालायनाय कठोर एकटा मुभमेन्ट खालायनाय हयतो बर' रक जे दिनैबो खालाय दंमानि साय आबोनि सेबोनो जों कठोर खालायनायनि जों वान्स होदों जों सक्सेस संनाय आबो नं थानि जों 100 to 100 जों आबो सिउरै जों सायमान ताबो तिप्रालेण्डनि बागै नरक साबा खालायो पार्टी केटालबो मा खालायखा बरकनि फासिङो तिप्रालेण्ड रोनानि बागै हायकेबा बरकनो पयतो सारानानि जे तिप्रालेण्ड तुबै माननो आपति हाय बबाहाय वान सुमुंगो बबाहाय सामुं तांगे तिप्रा सरकनि फासिङो आबाहाय आमु गाहाम kokno एकटा आबाहाय बसकांनि वान सुबजाक्ट दंमानि दरकारनो बो संग्रामनो खालाय नरक तिप्रालेण्ड तुमनाय आबो सबले मेन kokto आबो जों नुखाव जागाव थानाय सरकार जेफ्रु फायासिनि सकां BJP I50 आ जागाव जों नुखा BJP बाय थांगासिनो तिप्रालेण्ड माननाय जों आरो नुखा तिप्रालेण्ड रोनाय
hwnui a jagao kun agreement kri ek dui hingkang kai chungmo saka high power mobility committee khajaman bisingtino Tipraland ungnai dui tino tamano kha jeta na high power mobility committee ni karjokari kha na kichini Tipraland जों high power mobility committee खावो इसini Tiprasani elakano development khlaima bai जों Tipraland maya aboni kunu karjokari sikrikya जों tabo asa khlaimani gangkai जों tabo party kotal khlai जों tamo agami dino samung khlai Tipraland tumnai Tipraland oboto जों tabo o ni nokha sakabo oino groho thanglai ni koigya ba maya jinis no khlaina ni koigya Tipraland alada babe rajyo Tripura rajyo ungui mano bahake ungman homle sini borokni kubui khai samung khlaimani tongkang kai kendro sarkar chini khorang ma khanai chini awas ma khanai o hasa kabo ungya jinis kunu gurei borok no ain chlamo borok no songsud aboni logo logo kokthom pada musang bolam debor mate bo saka phainai 25 ni simi 30 November salmari ni bisingo Tipraland ni samungo Delhi thangna youth IPF Tipraland ni adong ro honoi kokthom pada bolam debor mano kari bo majaka youth IPF ni ex vice president Raju Deborma ex assistant secretary Pusrai Debormate Monila Debormate ex assistant office secretary Elvis Deborma akoso bureau report chini khora